Im Kino sehen wir einen Film und essen wir Popcorn. U bioskopu gledamo film I jedemo kokice. Im Kino sehen wir einen Film. Ich sehe, du siehst, sie es sieht. Ich sehe, sehe. Znači ovo h se ne čuje, nego se izgovara kao produženo e. Ich sehe, ich sehe. Du siehst, sie es sieht. Dakle, kroz lice se opet menja nepravilno ovaj glagol. Nepravilno se menja kroz lica. E prelazi u i u drugom I trećem licu. Za ti, ja, ti, on, ona. Znači, nepravilno se menja. Und essen wir Popcorn. Wir essen Popcorn. Wir essen Popcorn. Jedemo kokice. Ich esse, du isst, sie es isst. Du isst. Ti jedeš. Ti jedeš. Dakle, opet, ovo e prelazi u i kod glagola essen. U drugom I trećem licu e prelazi u i